my buntag woke up like this. No? So we'll have fun run for today, 12 kilometers for the Hunat Sugbu. So this is the 11th Hunat Sugbu na. So for me, mga, I think 5 Hunat Sugbu na ako na run. And so far, one of the best fun runs here in Cebu gyud ang Hunat Sugbu kay nindot ilang route and ilang support. Ayos po ang hydration, I mean, and of course, lami ilang food after. So atangin na ninyo. So let's go and let's have our fun run. So Beb, ready na kasi mong one run? One run! One run din eh. Grabe, gusto kay ulan and sige kilat. So, paano yun siya? Ulan run. Hindi siya Hunat run. Pala, rain or shine man daw. So, let's go. Hindi mabasa na kani. Start. Ulan run. Pit stop oh. G-ball. Grabe yung bundak sa lano. Pila na katawag? Wala katawag kaya, no? Grabe, wag yun yung undang ang ulan. May mga patulad ha? Grabe. Grabe yung rough road. Ano sa may lahog tapit JY. Turning point na gyud. Salamat. 12 km na yun. Oh, 6 a day. Upway. Ooh, 7 km na me, 1 hour. Okay. Snacks break. Protein bar. Oh. Snack break. Kenzie. Salt. May tinulog na salt. Ganahan ka? Tinulog na salt. Ganahan ka? Parklane. Ay. Mga 2 km tigo lang ni. Diling. Serenity. Oh, 10 km na may landers. Alright.
Okay, and to go. Ayun. 1 km to go. That is my G Mall lapit. Previously the White Gold Club. Ulan nag-start, ulan sa Yeah. finish. So ulan na pod. Grabe. Grabe ning fun run. First Ulan? time din yung ulan din yung ramen. Yeah, bro. Nagkusog. Ayo pa nun. All throughout ga ulan gid ba? Yung advantage siya kay dili init. Moro. Pero lapok. Yeah. See you sa finish line. Dula gyud. Yun. Thank you. Okay. Alright, salamat. Ulan na ulan namin. Ulan na ulan na. Grabe ka. Ulan. Wala. Seconds.